surgery. Excuse me, sir. Dr. Adrian Alcaraz. What? Adrian Alcaraz. Wait lang. Joke! Ah, si Doc, sir. Mas taas. Joke! Dr. Adrian Alcaraz. Joke, Adrian. Sir naman, sir. Ito, sir. Naki. What? Ay, magiging-deliver the missing monster from Lazada. Oh no! Okay, nasa ka talaga. Medical supply daw po. Wait lang ah. Ah, sige po. Lazada po. Si Doc Adrian Alcaraz, sir. Oo. Ikaw, sir? Oo. Okay. Medical. Medical supply daw po. From Lazada. Hindi totoo yan. Kanus ka na, ano address eh? Oh no! Parang may problema ka. Ako ang mga nakapangalan. Marag naka-address ni gikan sa brother sa Manila. Nope. Ay, Siya mo okay. i-send sa imo, sir. Something ganun. Moment ka out sa office. Okay. Okay. Oh, tama na. Na-inform ka niya, sir. Na naay kami na... Wala po siya nag-inform. Galit na po. Pag kamalo ka na kay Juan, na kay package niya. Wala kong nag-send na siya. Mga na ni sir, mga kabadari na, sir. Bola lang yan. Okay. Wala mo kay bayan, no? Nope. Wala lang, wala lang. Maraming mo. Sana may padulong kami sa akin na kuha. Sama ka, sir, sa Doc or Adrian. Ay! Happy birthday, sir! Surprise po, sir! Happy birthday! Surprise po, sir! Dali ka, sir! Ready itong kantaan si sir! Happy birthday to you! Okay na mag-sing? Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday sir! Pa? Mamaya nalalaman natin kung sisagahan na galit yung mga surprise. Okay? Okay na kasi? Na-surprise lang ha? Dili kayo medical supply. Birthday din mo today. Okay, so happy birthday. Prank lang po yan. Okay sir, sana. Dili lang siguro. Naman ang program. Alright sir, so good afternoon po. And good afternoon din sa mga taong nadari karon. So anyway sir, surprise delivery po rin pala sir. Dili di siya medical supply. Okay, kisa kigatag ni sir ani. Hello, kanay idea sila tanan dali sir. Kisa kayo makahatag ni Manny sir. Lumalap-live pa si sir, si Doc. Lumalap-live si Doc. Wow! Sana all. Alright, so
so dili na to dagay-dagayan. Anyway, sir, before we mag-start, magpailaila sa amin. We are from Everything Surprises, Pagadian City po. Nalang tayo sa ka-special person na gusto ka-greet today of happy birthday pala pa ka. Okay, sir, so ina nila na kanya ka-special, sir. Ina nila kanya ka-love na bisan to at wala siya dari. Is gusto lang niya ipabati sa imo. Unsa kanya ka-special. Wow! Unsa kanya ka-palangga, sir. Ug unsa kaniya kahilig hugma, wow! Sir, basta to wala siya diri, sir, is gusto lang kaniya ipa-feel sa imo nga special kay kasaya, sir. Okay, so syempre, aside from that, syempre, birthday ni mo today. Bisan to at wala siya diri, sir, is gusto lang niya sa imuha nga maka-celebrate sa imuhang adlaw nga natawag karon. Bisan layo siya ni mo, sir. Alright, so this time, dili na nato dugay-dugayon, dili na nato langay-langayon, Doc. So, na siya yung mga special gift na gusto ipabot sa imo, ha. Siyempre, birthday ni mo today. Na siya ipadala sa imo, na a bouquet of palang sabi ka, Doc. Sana all. Basta nagigikilig ka rin, ay. Murag lumalab live si Doc. Lumalab live. Alright. Siyempre, birthday ni mo today, dili sa mura. Yun, anisab siya ka-sweet sa imo, Doc. Nasa gimala sa imo, Dunkin' Donuts! Wow, sana all. Siyempre, birthday ni mo today, dili mo wala. Tapos siya gimala sa imo, 2 boxes, Alberto's Pizza! Okay, papahaba daw lang po ito. Family ko, Jollibee Spaghetti! Wow! Sana gawin natin iba ng celebration sa birthday ni Sir today. Okay? So syempre birthday ni mo today, Doc. Dili sa mo wala inanigramot ka sweet sa imuha. Kakanin sa Bilao, Doc. Happy birthday! Dali na, Sir. Grabe, nag-listen din si Doc of, bit-bit sa yaha, mga special gift. Grabe, no? Kisa ka ni, Doc? Murag na ba sila idea, ha? Kisa ka ni? Wow! Tagapagadian na ito. Okay. Intriga kayo para. Okay. So, syempre, birthday ni mo today, Doc. Pili lang kay ka ng mga special gift. Nag-listen naman gunit. Napas siya the research, Doc. 2 pieces, jokes to go, na lechon manok. Malakakan. Syempre, birthday ni mo today. Natin pagkaon din sa bola. Napas siya kita lang sa mga 3 pieces. Pampahili soft drinks, Doc. Happy birthday! Okay, so syempre birthday ni gini mawala every occasion na agad ni siya. Nasab siya ipadala sa imo nga red ribbon cake. Happy birthday. Okay, sige Doc, nagkarela. Grabe ka bibo ang celebration na rin karoon. Alright, so syempre birthday ni mo, Doc. Pwede ito ba kung hibawan kasi kamatagad eh? Uy, i-flex ko na ito ang mga audience. Say hi po! Wow! Tagang kayong mga fans si Doc na rin, okay? Tara. Doc, kasi tawagan ninyo. Sige na, Doc. Kaulaw. Kasi na tawagan? La sweetie daw. Okay, Doc, okay ra. Kung basahon na. Siyempre, para may bawa na ito, kinsa gigahatag ani, kinsa ginagpakilig kay Doc karon, no? Naapot siya special letter, Doc. At siya ito basahon, okay? Grabe ka, excited na ito na. Unsa niya, Doc? Sinunood ba? Unsa ba? Si Sir Chika kay si... Ay, sama, Doc, ha? Okay ka na. Sa ako na masahon, okay? Kabalo ko excited na ginanta na. Usa dyan, darling, honey, usa nga. Sweetie, usa man, sir? Wala din. Okay, anyway, tara, bitad ako. Ako na basahon, ha? Murag drama dyan kayo ni Ron, ba? Adara na, sige mga ma'am, sir, ha? First of all, I love you, sweetie.
kabalo ko mawala jud ka nasayad ani karon. Nga gihatag ako nimo nga surprise. Grabe kibakilig siya. Anyway, tara bitado ko. Joke lang yan. Makulbaan si Doc. Okay na lang. Ako masawa na. Kuya, happy 30th birthday! Oh, dili na si Sweetie, Doc. Nakahinga ng malalim si Doc. Nakahinga ng maluwag wala. Okay, ito lang. May you have many more birthdays to come. Kahit walang handa, blessings pa rin yun from the Father Almighty. Wala man ako dyan personally. Sana with this, na-surprise ka sa aking munting regalo sa'yo. I really miss you. How I wish kahit matanda ka na, I can hug and cuddle you. Diba baby pa rin? Diba baby pa rin naman kita? On this day, 30 years ago, an ecstatic feeling of motherhood strengthened and ignite to the max. Imagine on that day, I can say that I had owed a precious jewel. What on my mind then was I will raise this child to be a good and successful man. And I did it. Your existence makes my whole me. Go on with all the ups and downs of life. I know you know that. I love you to the moon and back. Have a good time. Enjoy your special day. Mwah. Once again, happy birthday, Kuya Duki. I love you. Nagmamahal ang imuhang mami na si Ma'am Evelyn Fabian Alcaraz ng Davao City. Palakpakan naman natin. Alright, sa tagatag-learning na surprise dili, dahil si Sweetie. Dok, nagano na kakikilig na. Okay, joke lang po yan. Dili dahil si Sweetie, Dok. At least dili na sila na yung chika. Si Mami di ay. Okay, so this time, kabalo naman kita, Dok, na si Mami din naghatag nga surprise sa imo ha, which is na siya sa Davao City karon. Okay, so like distance kaya po to. Dok, bisan sa inyo naning ipaagi is gusto lang giniyay pa-feel sa mo nga wala siya nakalimot sa imong adlaw nga natawhan. Then iha jud gipa-feel nga special kay kasaya as a son. Proud kay mo mami sa imo ha. Mao nang nahimo niya ni nga para ma-surprise jud ka. Okay, so this time Dok, okay na ba nga mangayo ko unsay may kasulti sa iyang gihatag nga surprise? Unsa pud imo ay correspond sa iyang letter nga gisulat for you. Okay, dali lang Dok. Kuha imong mas Dok. Okay na. Para makita ka ni Mami. Sige na. Sige na po. Kita na biton. Okay. Look, hilakot din ko nila, Dok. Hilakot ko, Dok. Na-surprise it ko, sorry. Thank you sa lahat ng ginawa niyo sa amin, all the hardships, the blessings that you gave us. Thank you sa lahat-lahat, and hopefully, after nitong COVID, kasama na tayo ulit. Alright, so thank you so much, Doc. Ano pa? Ay, Kasi naman kayo kadumag. nakalimutan kong i-video, pwede. Pwede ulitin? Okay, Doc. Basta naman kayo kadumag, Doc. Ano ba? Kabalo ko nga na. Sige na. Sige na, Doc. Kabalo ko nga napakikasulti, Doc. From the bottom of your heart. Wala naman ka. Yung kabalo na mag-isip si Mama nga love yun na ko siya. And thankful good ko nga siya ako naging mama. And I really miss you, Ma. Kamot si Papa o si Alden. Wow, Okay, so thank you so much, Doc. Grabe, no? Nasayad kasi, Doc. Pagpupugong lang mo. Pero from sayahan, kaibutaran sayang kasing-kasing, nalipay gid siya. Okay? So, bisan okay naman ha, kay umilak pa ka na, normal na siya, kay luha man na siya sa kalipay, no? It's a tears of joy. Okay, so thank you so much, Doc. Grabe, sa bisan pa nga, sa mubong nga pagpasalamat sa imong parents, sa imong mother is, grabe gid po di mo na-appreciate
na feel na mo nga grabe ka ka-happy o grabe ni mo na-appreciate ang surprise nga gihatag sa imong mother to you. Okay? So since then, daghan man ka mga friendship na rin. So syempre, no, okay na ba mga ko ninyo o birthday wish para kay Doc? Ano, naglakaw na sila, oh. Oo na ni Ron. Ayaw, maglakaw. Di na kaikyan. Asan ko si Sir? Sir, hey, Sir! Hala, walk out lagi si Sir. Ano na po? Birthday wish daw. Okay, sige. Dali lang. Sa lahat ng mga friends ni Doc, okay lang. So, kahit nag-birthday wishes, para ma-happy pa na itong celebrant. Kasi mas lami sa pabati manggod nga, maka-express po ta o unsay ato ang birthday wishes and declaration sa celebrant. Okay, ikaw sir, birthday ni Doc, pila yung age na Doc? 30. Wow. So, 30 years old, si Doc nag-celebrate siya na daw natahan karan, sir. Unsa man yung birthday wish para sa iyong birthday today? Ang galing lang pala. Si Doki ang tawag namin sa kanya. She is the well-loved doctors. Doctor in our hospital. And we thank God, Doki. Sa lahat din ng edad mo sa akin, nakakasana all. And 16, you're 30. Isn't fair. But thanks God that you landed to us a good doctor with a heart, and of course we are so glad and we are so blessed to have you in our hospital. And tinaman mo kung gaano kakamahal ng mga kasama natin dito sa lahat. So we all love you and we hope to see you more in the coming years. Not just a doctor, but this time as a specialist, because I know you are going for residency training. So pag specialista ka na, I hope you still go back to us. So all the best, not just today, but throughout the rest of your life. Thank you. Wow! Alright, so thank you so much po sir sa mga maninag nga birthday wishes and some words of wisdom. Okay, so thank you. So, kinsa pa man? Sige Doc, sige pa. Dito pa Doc. Ayan. So, birthday sa itong celebrant ka ron. Nasa man mo ang Doc, birthday wish pa sa celebrant. Happy birthday, Miguel! Wala ko ka ba ng birthday nino? Wala ka ba yung ba? Ako lang maingon, mahulog ka ni nato. Mahulog ka tani niya. Wala ko naminaw sa giingon ni Bert. Wala ko nakapaminaw sa giingon ni Bert. Ako lang maingon, kung sayang giingon, mauna po to. Ako lang pamakana, mahulog ka ni namo. Bumabit live. Punta mo ninyo na ka. And ayaw sa ninyo, residency sa. Go. Happy birthday. Alright, so daghang kayong salamat Doc. So, ayaw ka bala ka Doc kay si Sweetie na po mo surprise next year. Daghang kapabot dari Doc, gikilig. Okay kayo kising sa paman. Okay, sige na po. O sige kawad man, sige na po. Ganit daw, sige ma. Makanta mo. Alright, makanta mataran ma'am. Kuan, lahat ng birthday wishes. Sige, kita pa. Ini, kanang gidiktahan sa inyong heart. Sige na po. Kaba ka naman natin. Yay! Pwede ba may sayaw? Manayaw na rin daw. Behalf of nursing department. Puskate! Kabalo naman ka Dok, kung sa kanang kalab. Thank you po kay always lang ka na kung magulan, if ever man na mga something nga ipahangyo ng before. And then, ato lang, paan lang, long life lang among wish sa imuhan, then sa maging happy ka kung sa may decision mo din ng life. And hopefully, makita na din mo si uncle o si auntie. Kato lang Dok, God bless and happy birthday. Palakpak ka naman natin. Alright, sila lang kayo salamat ma'am. So, kisa ko man.
Wala na, okay, so wala na no. Okay, nangaulaw na rin sila. But anyway, thank you so much sa tanang naghatag og birthday wishes para kay Doc. So Doc, happy na ka Doc? Okay. So happy kay si Doc sa iyong celebration today. Especially sa gihatag na surprise sa iyahang mami. Okay, so this time Doc, dili lang kay kanila ganito ang surprise. Siyempre, it's your birthday today. So natay cake sa sobra ng cake. Dili na takantahan na natong happy birthday si Doc. Alright. O, napo. Alright, so natin cake. Ang nakabutang sa to ang cake. Happy 30th birthday! Bullet! From family, palakpakan ako natin! Okay, so kantahan na to. Happy birthday si Doc. Okay, ready? Everyone, clap your hands, everybody! Inhale! Go! Ay, wait. Kanina naman. Wait lang. Ready? Clap your hands, everybody! Usog yung clap na nato ha, dapat? Ready? Alright! Here we go! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Usog dapat! Happy birthday to you! Alright! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, palakpakan naman natin si Doc. Okay, so syempre birthday ni Doc today, no? Doc, gusto mo namang birthday wish? Ay, sa giblog na. Okay na. Okay, Doc, saan sa mga birthday wish sa birthday today? Ang wish ni Duki nga apil ang van sa inyong ihatag. Doc, your wish is our command. Okay, ako kayo magtaplo nun, Sir Million. Maluhay ka na mo. Okay, Doc, sige Doc, serious. Ano sabi tawin mo ang birthday wish, Doc? Secret lang yan, okay. Secret kay kumusta yan ko natin yung matinawag. Okay, kabalo kay Grant na ni guys. Ready? Clap your hands, everybody, one more time. Okay. Happy birthday! Happy birthday to you! Hey! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Yan ha! Sayawan nyo sir! Birthday to you! Go Mom! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, so once again, Doc, happy birthday! Palakpakan naman natin! Okay, Doc, happy na ka? Okay, so happy magin si Doc. Mas ma-happy bigyan siya karon kay sayawan ka sa imo mga ka-birthdays tonight! Okay! Okay, sa na dance challenge. Okay, play the music, everyone. Apil ka, Doc, ha? Ibutang sana. Sige na, Doc. Okay. Okay, so manayaw ta. Ayaw mo gawa. Okay, ready na, ready. Dala na. Kamalo ko, pabalo ang tanan na niya, alright? Okay. Good, sige. Sige na, Doc. Sige na, mga dancer. Go! Yun, si Ma'am. Go, Ma'am. Hey! Sige, next. Go, Doc. Ayaw mo kaulaw. Yun, ha? Good. Hey! Go!
Grabe, answer mo na yung mga tao. Dali, feel na ako, o dili utang ang sang zipit namang munag doon. Magabhian ni Muli, kumig taga dyan. Okay man, sir. Ay, Dok. Sige, Dok. Wait, go rin, Dok. Don't worry po, Muli, meron. Okay, so happy birthday once again. Happy na ka, Dok? Palakpakan naman natin si Dok. Okay, so grabe, no? Happy birthday once again. Dok, grabe, nag-expect baka ka na mabot ang nani sa mga koral. Inani ba, nag-expect baka nga, inani, di ko buong kayo mong birthday celebration. Wow. Okay, so anyway, in behalf of Everything Surprises, we're too thankful sa client namin na si Ma'am Evelyn Fabian Alcaraz ng Davao City, your mommy. So Ma'am Evelyn, thank you so much for choosing and trusting Everything Surprises. Dagang kayo salamat Ma'am nga kanina, himog imposible dali sa Pathfinder State Hospital. Palakpakan naman natin. Okay, so dagang kayo salamat sa everyone sa pag-participate. So, syempre, in behalf of Everything Surprises once again, nabot may birthday wishes and declaration sa iyong mga Dok. No? So, dalagon kayo ang Diyos, nakabot pagkit ka Dok of ika-30th birthday. And then, nasabi ko nga, dili lang kay kaninga birthday celebration. Yung celebrate dali sa Pathfinder kasi more birthdays pagkit na lang pa ka naman natin. Okay, no, Dok, no, we declare, Dok, nga, grabe, ang kanang ito ang life day, Dok, is gift na na, gihatag sa Ginoo from the start pa lang, from the beginning, no? Sinatong pag-breath is gift na na siya. Grasya na gihatag sa Diyos. Even ang pag-gugma, kayong gugma nga na pabati sa imong mother is a gift of God, no? Kay og wala ay gugma sa Ginoo, dili man po na niya mapa-feel sa imo ha. Pero kana is tanan grace na siya, okay? Happy birthday once again. Magpuyo lang tayo magmalinawan, magmalipayon, na ba ng gugma og kalipay sa inyong tibok pamilya dali sa Pathfinder State Hospital. Wow. So we are so happy, no? Dagdag kayo, malipayon kayo mga personalities na rin, no? Kami po nalipay kay Mig Dako nga grabe mo sa pagdawat sa mua. So bisan sa kalayoon, worth it ang pagbiyahe nga para ingon ani pad ang among madatnan sa celebration ni Doc. So once again, Doc, happy 30th birthday! Greetings from Everything Surprises! Palakpakan naman natin! Okay, so Doc, okay na, bye-bye ka rin. Bye kiss ka sa camera. Bye-bye, Doc! Bye kiss, Doc! Bye kiss! Alright! Sige, bye-bye mo! Alright, bye kiss! Wala na mo. Hindi lang ba? Hala, kumain game. Diwanan din si Doki. Okay, bye-bye po! Alright, bye-bye. Ganit na ganit. Okay! Alright, bye-bye! Thank you so much everyone. God bless. Picture